Satu lagi saya ajarkan, Dew Pak Guru ki utambai acata. Ya ready makun raya kutuman nasu supaya ia ronasu nasutta sinin manrai mereka beriman ke Allah, mereka takut kepada Allah. Mana caranya? Malaki aga bahasa pinran nak ola litere malaki litere sebelut pertama kuringe sebelut pertama rikatuange bakoroe bacakan dulu surah Al-Quraisy makanya aja neta masih keseka lo manasu aja nang kepilak kita napa kimi lo manasu makola ki malitere ki bacakan dulu surah Al-Quraisy. Perhatikan caranya ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak hadir istrinya tolong ajarkan ini kalau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ini beras ditumpah ke baskom ke panci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Tapajai dirampe tandra raja akuasangan naiku ritu pung Allah Ta'ala nasaba elo ulaine pung Allah Ta'ala nato pada angka 10 rilalanna iye onrongi elo ulaine pung Allah Ta'ala nato pada angka hadire rilalanna iye onrongi si kira-kira akata pada angka kikor itu pakabarui peringarata lauri alena atau matuata almarhum memuarei pada angka ngetamaneng rilalanna iye watwiwi sininna decik kajajiang ilalanna iye onrangiwe tanda podo manaha
napatatap pamanangi kuritu apalanna lauri alina tumatuwatta almarhum. Nasaba kumate tau itu Bapak Ibu sekalian, narik ko ang kataw nataro kanya na dena nakilo doangin uramanas sanide na ilo doangin na wita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakya de na paja si mata ilo doangin na wita magi na ilo doangin na tau salama magi na ilo doangin na tau manas salisa suruga. Bahkan tidak ada satupun manusia yang bisa menginjakkan kaki dalam surga kecuali alena Nabi tamapa mula magi na ilo doang. Kenapa Rasulullah didoakan manasaki jami riak dan pengat dosana mapuran laluwe si bawa manguloi na dan pengengkung Allah Ta'ala, tapi toh senantiasa kita doakan. Yaro mencaji pelajar risiseta makadai si kanjak nasi dia tahu mesti lo doang itu. Termasuk alena tumatuatta almarhum. Pak ye yakin ngak ye tumatuatta almarhum ye tahu kanjak ye. Apa ukuran saya tahu kanjak? Oh, maka mana ki hadir gana tahu hadir ya. Berarti alena tumatuatta almarhum watunna tuwo mesti kapasingaran na torangi padanna rupa tau ya komelo ki nasenga padatta rupa tau ko boleh matematika mesti ang kasingaran itarangi padatta rupa tau ya ko ang kasingaran itarangi padatta rupa tau na boleh matematika mesti mana tahu ko boleh matematika mana tahu ya ko tahu kanja mate ya tita ni kong katahu kanja mate niga yerro tahu mate kada yerro tahu malaboy mak kada mana tahu kasi mate tu laboy asal makada ni kasi pak duangan na iya tu niga tau yerro mate kada yerro to sabarae we kasi mate to sabarae niga tau mate kada yerro magalae ma berejama we kasi mate pak berejamae kuras si tulisan na masigie mananna tau ko pole matematina ya punare kumaja isipae au niga tau yerro mate kadero to pak balenge na kada capun itu dena tugato na balay niga to yerro mate kadero magalae mangisa perbatasan niga to rumate kadero magalae mapalite pala kumapala si kana kamana pala pak jukana niga tayo romate kada romagala si sala kada nala deceng niga tayo romate kada romagala magosip kada aman itu kampungnya pak mati nih kagak jadi bagosip kowe ha digaga kandala aku digaga kagak jadi bagus sih kowe mega kayak kita nah Eki mitay koto bangsa nana ye mati digaga tau mananang tapi kumakanja isi pae angka pasengaran na torangi padanna rupa tau manan na mana tawe kupuli mati-mati na tu bangsa nanay ye daya kumanan na ni masti angka keadaan na makadawe kasi biasa to ni miti way matan na
na iya ko amatenga ki na melo ki terri de na merigaga tu pesandria terri pa angka tu tau tuli macangi tau terri angkala kai mate terri benena saja mu terri ya maca ko tu maka aja mu terri tadi alakai mu mate coba saya lakai mu mate angka anak terri mate ambona mate indona pasangi terri dia maciangi terri ya pasti saya lihat itu telah itu macangi yang dilarang itu di dalam agama yakni menangisnya sambil meraung-raung, itu yang dilarang. Oh puang mati ni to mawat aku puang iya dah bahasa nana ya dia nawat dingin. Oh puang dia nak agak pandre kak puang sabar aku nak mati ni ambomu dena tu gaga pandre ko maka dana micawe ini tu mati kelaparan emak yang begini-begini tidak boleh hadirin ya. Tapi kalau sekedar menangis karena mengingat kebaikannya orang degaga masalah apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima to ya. Waktu namelo mati Abu Talib nengerangi Nabi tero Abu Talib jasa-jasana melo imate malah salat dari Abu Talib lawi Nabi tamita ing katuiki Abu Sufyan ero Abu Sufyan amure na Nabi ta masa pusisang Abu Talib dimakan Nabi ta pa mabela-bela mi pa kamure na mi cawe koro mi to matutoy Nabi ta kada mure baca sahada goro-goro mi makoro amure baca sahada amure nang katoni Ibu Sufyan maka da opan na mu baca na cata ko sejarah na cecu kolontara maka da topak bitorat to hayya Abu Talib dena nu leparangi pa mi cawelada ni mate tas masih sa Nabi tamure baca sisa la ilaha illallah ku jami kota masuruga nausaha na Pak Guru murena yang parang ina vita poli ripong Allah Ta'ala akadai pong Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha majapus itongan-tongan na iko Muhammad demo lemparengi apa tiro apa tunjuk hidayah meskipun itu adalah orang yang engkau cintai namo amuremu namo sapi semua namo keluargamu walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk ale nami pun Allah Ta'ala perengi petunjuk apa tiru apa masih hidayah ri tauna puelo engkau tidak mampu Muhammad kau ni royaki Nabi tama kedawe tanya to ngapaleya pun hidayah tanya to ngapaleya pun apa masih saya hanya sekedar berdakwah saja sekedar menyampaikan saja tapi punai elo letu engi hidayah nasi dia tahu elo na pun Allah Ta'ala ya naropatari Nabi taro magai egana jasa-jasana Abu Talib na iya kiamate ide na mate na TV agamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mate na Abu Talib milodoangi Nabi ta aga na pa Abu Talib aga na po Nabi ta rahimakallahu wa ghafara laka tanna podo na masiku pungalatala mure tanna podo na dampong pungalatala sinin na dosamu mure purana na poyro yang para sinabita boleh ri pungalatala makana lin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin
walau kanu ulil kurba. Degagala Muhammad sininna nabiku de to gagalalan na punay to matapae ayastakfiru lil musyrikin milau adam pengangi to pak duang ngingi kuritu pungala taala de gagalala Muhammad de gagalala mulai mulodang amuremu. Jadi maka ni mesti narakon ran namuremu kumaku itu pale puak kode na jaji de nonro ilalanna naraka amureku wilawi kuridi puang teweringi pacalang iyanah kami nameringangi. Kita baca di dalam hadis siksaan yang paling ringan di dalam neraka itu iwireki sandala poleri apie palana menre na parede otai. Yaitu kami nameringan. Jadi aja gaga punya cita-cita melo tama neraka. Pak biasa rong kawi kadingan namur kada taro ni ko neraka salah kumuki ko tanah pak lancar signal leh. Jebab pada kulino. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi angka pasengaran atau rangi pada rupa tahu Abu Talib, makanya menangis Rasulullah, dan itu menjadi alasan maka de boleh menangis. Yang tidak boleh itu sambil meraung-raung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alena tomatotta almarhum sininna yamananna tau bunga matewe tu ku bunga mutamai ilalanna ku burukna pasti maselam mana majina maselang, karena itu adalah alam yang baru untuknya. Ya natu sabab pangaluta Abdullah bin Umar ya pangaluta Abdullah bin Umar ipana nabita angka bainena nabi teriasa Siti Hafsah, angka anak buranena iasan Abdullah airo Abdullah anak na panguluta Umar bin Khattab. Jadi itu nabi tama sahaba Umar bin Khattab sahabat na nabi ta sekaligus na pamatuatui pada panguluta Abu Bakar As-Siddiq, anak na panguluta Abu Bakar As-Siddiq iasa Siti Aisyah na pubaini nabita, maka sekaligus jadi sahabatnya Rasulullah, sekaligus menjadi mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aga na po panguluta Abdullah bin Umar. Maka day panguluta Abdullah bin Umar baja sangadi ko pole matemateku. Mungkin ini bagus kita perhati ini. Kalau ada orang yang meninggal perhati kie. Baja sangadi pole matemateku ko pada lisumanan di sininna pangantara kalian keluargaku aja gagal lisu cinampa ko pada lisumanan ni tawe mangantara pole riki buruku pasian ni lisu tapi iko keluargaku onro ko si bawanga cinampa koro mana kay si bawaki cinampa, karena pada saat itu Mungkar Nakir masuk ke dalam kubur saya dan bertanya 6 hal. Jadi aja lalu tamati ko dita pala iyan nangi pakutanana Mungkar Nakir. Pagkasinya pala na ubocorkan niya pakutanana Mungkar Nakir. Tapala miman inapakimate upana na di tapala inatamati na panrasa-rasa ki. Apala isoal na apala tuwi jawaban na. Malam ini saya bocorkan soalnya, saya bocorkan jawabannya. Mungkar Nakir angkai tama ilalanna kuburuku makutana anna pasalan man rabbuka man nabiyuka ma imamuka ma dinuka ma kiblatuka ma ikhwanuka. Andang ibu apa lah nih depa itu kaja nama tinro ibu ibu tinro ki tak apa lah nih kang depa man rabbuka man nabiyuka
ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Anang. Apalah nih kah? Depa? Jadi ulangi sih. Pasal kaya menipigo na tu kiele. Kalau apa kaya lisulopol man. Anna pakutanana anna to jawabanna. Kona tanaiki makadaman rabbuka, jawabanna Allahu Rabbi. Man nabiyuka, jawabanna Muhammadun Nabi. Ma imamuka, niga imammu. Ya kau tahu de nak kanita masigi nulay imata manina tapu ko na imayanu bije wasa biasa kapang mora nakapato magi nakapagi angka kanan kanalo tato kumandri na po imam ya mana na tama masigi mate manini tibilo masigi sampajangi onrula de na mari pertama masigi yolo na po iman onroy maranula dai kasi jadi mo yolo na pimanon roy. Madinuka al-islamu dini. Ma kiblatuka al-ka'batu kiblati. Dan yang terakhir ma ikhwanuka diga sila surammu. Ya kumege ki masila sura na tapumanan ni. Ya nusanero na pertama ya nirona kedua padahal bukan itu jawabannya. Ma ikhwanuka al muslimuna wal muslimati ikhwani. Tapi kau makasihnya sampai jatah Bapak Ibu sekalian tenan nih angka mungkar nakir tama maka dia sampai jatah atin rono iya pamewe si bali man rabbuka mate sampai jatah maka da Allahu Rabbi pungalatala puana mami say maka da pungalatala puana kada nabaci lalas sempajang asyhadu an la ilaha illallah. Man nabiyuka maka da sempajata Muhammadun Nabi Nabi Muhammad Nabi nama bisangi nabaci lalas sempajang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma imamuka aga akaciremu mati sempajata maka da Al-Qur'anu imani. Aku rangi mencaji patokaku magi mising maka da kurangi mencaji patokamu ku baci lalas sempajang dek nas sesempajan na narekodek na baca kurang minimal Fatihah jadi dia tu lalas sempaja pak 5 mi baca wajib ya ibu-ibu ya 5 mi baca wajib nomor di takbiratul ihram nomor 2 al-Fatihah nomor 3 syahada nomor apa salawat nomor 5 assalamualaikum. Jadi doa iftitah sunnah iya tuh dewa apalai doa iftitah ustad taruh nih ke dek tapalai tapi aja negara-negara dek tapalai doa iftitah na dek tas sempajang masih siri ki ustaz mak baca teh kanata doa iftitah yang kiri temak baca tuh ini bawa dek om gampang mo gitu pak kimu bani timun tanah selesai selesai doa iftitah mi de al-Fatihah mi de nawadi de nak baca mondrina al-Fatihah sunnah hukumna ya tu sunnah jadi tu keramalangi na melo ki malasila si matarawe kabibani matarawe ka dalam matarawe al-Fatihah na baca merokok asa apa rawita kormalangi ro kami na marwa masigi itu ya ro imam bala imam tarawina au na sapa paling tuni rosi kada keje ko paling tuni rosi mana agak ko sidra pak rapang sekitar 6-7 tahun yang lalu saya pernah diundang ceram ke sana Ramadan tentu kak korong anak muda mana mijai majen nih kebir anak muda anak muda mati mana nih ketemu tuai kuna di kalau mesti nasa de ustaz kemana mereka mai pala nade lo matarawe kue nasa ustaz
Ceritanya kia kedai nama sigi kami latop aku sidrap manangka kai top lada ye masigi aga top na nasang ada kejadian di sini tidak terjadi di tempat lain, maka daka aga kelebihanna nasayna masigi stase sirakang ipigau duan raka jajina maka daka aga nasa sirakari pigau duan raka jajina o pusing pikir iki pak kade pak guru kak. Saya 12 tahun di pesantren Asadia Sengkang, dari Sanawiyah sampai S2 di situ. Dena kawa guru ko guru tama kada si rakar pigau dan raka jajina jadi pak guru kak. Na sama ko ustase. Ya ima tarewe ta ai liwalasina. Liwalasina ustaz. Bayangkan di bawang ko masamaki roko suju lo yawa mendre di alena. De pato sampa matu di mendre angka siawa. Liwala sila ustaz jadi maga nih daripada pan rasa-rasa lewe lalungi amo maga latutopnya koreawa jadi nasang ita jabawa mani koreawa. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirakana pigau duan raka jajina. Nasa duan rupa ta ustaz ko de kalau matarawe kada ka ni ga mana nasa tomatoa si bawa tomatampu. Mana kada ka aga nasa ko tomatoa ustaz ya kon ka tomatolo matarawe ko misi ene tomatoa melo budo diri. Melo capunya wana. Nomor 2 tomatampu. Iya ko malo pomeni tampu na no matarawe ko ya na tuto matampu melo mi mana tangelona. Iya ko malo le tampu na no matarawe ko ya na tuto matampu melo alawang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi komelo ki malasilasi matarawe pakasingi wi. Ya, pakasingi gerakanna karena itu adalah rukun. Persoalan baca-baca yang bawa limehi wajib. Baca-baca ribon rinna patah apa sunnah hukumna. Meloki malasilasi matarawe al-fatihah na bawa kibaca na teroko. Ya. Al-fatihah na kibaca na teroko. Yang lain bisa ditinggalkan. Tapi tak kala ki melo masampaja magi na de na pikanja ki memang. Ya, atau hubungkan dengan waktu, misalnya itu kusubuh kami nama lebih wasyamsi wa duhaha rakaat pertama, rakaat kedua wa duha, mengharibi al-kafirun rakaat pertama, rakaat kedua kul huwallahu ko makasingnya palana al-kafirun. Ya, kok makasingnya palana al-kafirun. Apa angka lakai ayaro lake baru toba to. Lake baru toba baru hijriyah. Na pudangi bina kada makna matu kutame ramalang melona toba. Cauna mama kujangang. Jadi alhasil hadirin tamatungan niro 1 Ramadan. Pada Ramadan nilo majen ne anak-anak pak 2 anak-anak sidikala sepas de sidikala sides de majene. Pada pura majene nakama ni anak kelas sepas de Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu capana. Pasipunang ngisi ala depa nang kana sempaja lapolakai. Apalagi baca jimang. Tarila da bena na kadawe puana la de cimere hidayah kasih ambo anakku. Jadi pura yero purna kamu anak-anak lena tiolo anak burani na dua anak na burani. Bedena ne mondri takaber ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tari bene namun kedabe bapak nah kanjak pesuaramu tanamu kala siang ngalemu
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yorana ne wondri sikabi-kabi kada. Hei, makan jasa dan apa-apa. Anak-anak. Makan jasa dan apa-apa dia. Shh, dia nama di mana nanti kau masuk aja. Maka dari sini, itu mana nama biji-biji. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya anak Narimon Ridwa terhipnotis dengan suaranya bapaknya, maka kami lah tambahi menihah. Amin Bapak. Napa nane kalinga bapak na? Lah. Urana makami makorup kuni monro kelebihan na ketubiasa me kalinga ceramah he. Nengaragi ro pasanna guru tama kada kami nang afdal maghrib itu rakaat pertama al kafirun. Oh nala nade nak kena ada rasai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Harusnya kan lakum. Oh maputara. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Maputara mo bi. Depan runtu pabungana. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya rabene ne mon risalah pahangi. Tuba-tuban nih bapak nih, magi na ulang-ulangi, asalan na ulangi sih ke, tuba-tuban nih bapak nih, dena pahay maka datau pusay yolo he, pusay dena runti pabungan na, salah pahay asalan na ulangi na say, tuba-tuban nih, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'budu. Ia mana nama ingat bene nama kada pusay tabu yolo angka mani 5 menit kuma biruma putara-putara. Alai pusay ye bapak na yolo de na runtui sambungan na. Oh gore monri. Lakum. Oi lakum. Oh nampak na runtu semua. Lakum dinukum waladdallin. Salah sambung sih. Maka ada si anak amin Bapak. Purana maka anak pede pusa nih. Sampai yang agak aja pigo ya. Depa nak kada terrokok, depa nak terrusu tuju de mana ke kedua ni makami ngana na aja. Pede pusi nih sampai yang agak ada pigo ya. 1 menit berlalu tiliar na pikiriki sampai yang agak pigo. Depa nak kurokok, depa nak kusuju magi na kedua ni na makami. Tina pikiriki ro sampai yang agak buli sabi nene monri masemeng. Betul na baca no aga melo na baca na pusa ni. La ilaha illallah. Masem si binena
Wah menre menipalana lay sembengir. Terpas sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakum ainakum unakum banakum bainakum bunakum tanakum tainakum tunakum. Gora menerana anak kalah sepasi kala. Bapak Ikra 2 itu ya tua kena guru-guru kok. Kok demi sepak bunga ruku saja karena itu hukumnya sunat ya. Ya hadirin kita kembali. Maka dari pengulut Abdullah bin Umar kopole mate-mateku baja sangadi kalau kalian sudah pulang onroko keluargaku ya. Jadi mungkin ini nanti bisa kita praktek ini. Kalau ada yang meninggal ini keluargana onroki cinampa ya. Agak kipigau. Maka dari pengulut Abdullah bin Umar narek kupura na mulama onroko na madeni tawe bacangan nga tujunna uluku surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Tujunna ulunna bacakan ni Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat 1 sampai ayat 5 bacangan tujunna uluku tujunna ajeku 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum tasapa mati lalana kurangi 3 ayat terakhir bacangan ni kutujunna ajena. Pasanna pangulutta Abdullah bin Umar sekaligus ini menjadi dasar boleh mengaji di kuburan. Maka tu macengi ya. Katu macengi tidak boleh mengaji di kuburan. Siapa yang larang-larang begini? Islam pendatang baru. Itu Islam pendatang baru tuh berasanji bid'ah, maulid bid'ah, mirajat bid'ah, termasuk naciatawe ilalana mengaji kuki buru. Tidak boleh mengaji dalam kuburan. Betul. Ilalana kuburu jase na ki buru wadi. Di kami lo mengaji lalang. Maka sini paham aja. Siapa mau mengaji di dalam? Nacia mana Pak? Tidak boleh. Padahal ada dalilnya. Boleh membaca Al-Quran di kuburan. Kelebihan membaca Al-Quran di kuburan bukan cuma orang yang kita bacakan itu dapatkan pahala. Sinin nang kemaki buru di sidapena lolongan mana ngapalang. Makanya sebelum mati ki pasangi wija-wija tanah baja sangadi pole bate-bate ku kurmulam ka sidapena to mega bacangi akurang mega milodoangi magai alena ibacanga korang alena ilodoangan iya lolongan to apalapa sidapeka aja lalo mulam ka kur sidapena to mega dosana dena toba na mati magai alena laigasa iya maselat to. Oh maselat itu. Maselat ki alena igasa ini maselat pa mabali bolak ay igasa si maselat itu. Diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal seperti ini sering dilarang-larang. Jangan kayak begitu Pak, termasuk jamuan-jamuan begini dilarang ini. Nacia maneng. Padahal Rasulullah senantiasa menganjurkan ketika ada keluargamu yang meninggal dan kalian punya kemampuan maka bersedekahlah
atas nama almarhum lattu ya tuh. Tapi nacia mana tuh Islam pendatang baru itu nasawat di moko wae ko Andre de nawadi maka nakapek ko ni ko cindolo nasenginon di wae na taro cindolo na ani kana melo minung isasama buntali dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus ini menjadi dasar maka dewe ketika kita ada keluarga yang meninggal maka sering-seringlah bacakan Al-Quran. Ya, paya tu tahu ko mati pak. Ya kong katau mati mesti tajamana pakiri pole kuriri sini na wija-wijang kena salai monri. Makanya saya sering pasangkan ya kumate tahu aga paralu kipigaw idi wija-wijan na. Namorosidi pakasingi sampajata. Perbaiki salat. Dek lagi na mati tomatoy na paralu pakasingi sampajangnya patah lagi mati tomatoy. Cuma kumate tomatoy na makasih sampajan na wija-wijan na imon riko angka dosa atas salan na ricalangangi lapot tumate na de panadampang ang ipungalatala na tato mas sampajang anak na. Ada riwayat hadis mengatakan meskipun ini riwayat hadisnya dhaif ada riwayat mengatakan ya romaleka calangin yang parangi pola di pungalatala akhirhuma hatta yattabiha papi sawi calai managi papi sawi calai pun kerana ate mas sempajang sampai kapan dihentikan siksanya Allah maka dia pungalatala hatta yattabiha sampai waktu berikutnya datang. Agak sampai waktu berikutnya datang masa pejaloroi dek dari calagang ke asara masa pejang asara dek dari calagang ke mengeribi masa pejang mengeribi dari calagang ke isya masa pejang isya dari calagang ke subuh masa pejang subuh dari calagang ke loro. 1 hari 1 malam anaknya mas sempajang bebas orang tua dari siksaan kubur. Makanya sebagai orang tua bapak-bapak sekalian ajarkan dari dini anak-anak kita mas sempajang ya pitangi masigi tapi idi lauto pak cidi to lasa ye anak imiti surul lau masigi na ya masigi alena dena lau. Pakar pendidikan mengatakan 58% keberhasilan satu nasihat itu kalau disertai contoh. Tapi kalau tidak ada contoh keberhasilannya cuma 15%. Komelo ki berhasil ini loh toh supaya tidak terkesan di anak-anak itu maka di mi anak-anak itu suruh sigi komolo pun ditahu deh. Pak purang katahu anak-anak 2 ya. Anak-anak mopi tina surah lo masigi setiap sore. Ya setiap sore lo masigi enak, lo masigi alena dena lau. Angka nanang kasih di waktu manrewan di kalas iro macuai na pudangyan rina pasipulu ni ambo na mana na pudangyan rina kadandi pamigay-migay mo andre bara malompo ki masiga kuto malompo dan ito lo masigi pada bapak Nayan lo bapak na. Aga na melay balingan niya na tako na budaki makora. Jadi ajarkan dari dini, dari sekarang ustaz tiu parenta moje kesina makat demi memitumi anakku. Makanya bapak-bapak sekalian angkat tu napa gurang Andri Guruta di dalam kitab Hazinatul Asrar ya kongka tahu beta talapak burai capak na surah Ali Imran yaitu napa aja beta. Caranya gimana? Bacanya kapitu kanang do cilina si bawa kapitu kiri do cilina. Setiap satu kali warungi capakna surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh. Ya, kalau tu sisa baca nggak sih? Ya, barakan agak ku anana beta, paja beta, anana benak, paja benak. Ko anak tak beta ya ko lakai tak beta aku lakai beta
Kagak jadi laki betah aku ya di gagah. Tapi tapi ya kong kalaki betah baca ngatoi. Dia namanya ustaz, magampak ku batin roy. Pura ku coba ustaz, tapi nape kedua latu na talinga. Ya ku tiburang iwe pala. Tiburang iwe pala. Pak Guru ke. Nah, pokoknya tidak lolos itu. Ku tiburang iwe pala. Ya, kada mana ibu saku dia pala launi. Nah, kota Garut kita baca nih ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh. Aduknya ke kiri ya. Aduknya ke kiri. Aduknya ke kiri. Seperti orang tawaf di Ka'bah. Aja mau lagu-lagu orang ipada nak taronangi. Mana lo saku makibui pala pala gola ada meniha. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dia pala itu. Ya ayyuhalladzina amanus. Makin ini pala tu. Ya ai jana baca biasa saja Pak, masih ke kinarim Pak kaca laki ke kumakoro. Ya. Ko laki betah. Ya. Anak tabetta laki betah pura ku baca ngang ustaz, tidak ada perubahan. Bacakan surah Al-Insyirah 7 arona. Apa lama surah Al-Insyirah? Hah? Ibu-ibu? Apa lama surah Al-Insyirah? Agak. Hah? Hah? Oh ya, alam nasrah. Padame ko marawi sere na ni. Apa lama surah Al-Insyirah? Apa lah? Eta apa lagi? Kuliah ayyuhal kafirun mati ni gagah. Ya, surah Al-Insyirah baca tekap itu setiap satu kali sampai tiupkan di dadanya. Itu akan melembutkan hati seseorang. Ya, bapak-bapak ko pacecernya pananakannya makun raya Pak bacangan itu. Ya. Hah? Aja nata cari nenek bacangan Pak he. Ya. Ya ko pananakannya bacangan itu akan melembutkan hati itu. Ya. Melembutkan hati itu. Ya ko betah makun raya. Itu sih kumakun rewet apa age gorengi ya ko mamma lada ni tinro na pura ni pangajari na de na melo mainga pure warudo chini na de na mainga pure sa pungaro na de na melo mainga ko mamma ni tinro na kuan niwi ala ni sujadat talabay ko sidap pena sampajang haja si tarimanga si bapong alatala kadaw buang mangingina pangajari mangingin apa ngajari po si dibicaraku sa pulutan lualena po ya kumani po chauna ya sadi pengajari ya kutimakwero po adena melo mainga po ngalabawan ni ale si Pak Jana masuna jadi ini dimulakan oleh Allah ya. Insyaallah coba ini amalkan ibu sekalian, amalkan ini. Ya, amalkan ini apa-apa. Ya, ku betah ya anak insyaallah Pak aja betah. Makanya salah satu faktor utama juga na betah itu keturunannya sabab watunna mengilau bapak na dia Pak aja kita sampeang. Ya kan laki na bada pila kana magasi demi takimatako me gabutin nang itu matako kimatakati madape opana na nalapas sa inonro o bataya tu bataya tu aja memang na de bataya tu ya pada itu kong kana mak bali-bali ya waktu na melo yala ko ambo na mak bali-bali ndo na ada mo pananonro ya tu mak bali-bali itu matu ya ya ko si tetangga-tangga ni anak tero makado-kado mak bali-bali tingerang-ngerang gare dulu kado oh itu masa sampai tu ngap aja biasa waktu ni diri yang dimuliakan Allah
Satu lagi saya ajarkan, deu Pak Guru ki utambai acata. Ya ready makun raya kutuman nasu supaya ia nasu tasinin manrai mereka beriman ke Allah, mereka takut kepada Allah. Mana caranya? Malaki aga bahasa pinran nak ola litere ya, malaki litere sebelut pertama kuringe, sebelut pertama rikatuange bakoroe, bacakan dulu surah Al-Quraisy ya. Makanya aja neta masih keseka lo manasu aja nang kepilak kita napa kimi lo manasu makola ki malitere ki, bacakan dulu surah Al-Quraisy. Perhatikan caranya ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak hadir istrinya tolong ajarkan ini kalau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ini beras ditumpah ke baskom, ke panci? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyid والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم ya, asal tabaci atau amahum, tumpahkan beras itu ke panci, tumpahkan beras itu ke baskom tempat mencucinya beras ini. Kasiaga ki makola, kasiko toro ibacanga surah Al-Quraisy. Tapahan nih? Ya? Tapahan nih? Magi ibu, oke, tapahan nih? Pada tapahan ulangi pemang. Ulangi. Makola ki. Taruh ni ko yan nabawa lisiya to na. Makola ki aja na langsung tapaling yero barra engkeri ola tari ri katuange ri oringe bacangan ijolo surah Al-Quraisy ya, ya kuna rapi ni tabaca atau amahum, tumpahkan beras itu ke panci atau ke baskom. Kasyaga ki makola kasiko toru ki bacanga surah Al-Quraisy. Tapahani? Lanjut. Ko ibisaiwi aduknya ke kiri, baca ayat ini. Ya, baca ayat ini. Ya kota baca yewe ayat riwat tutaman nasu nigi manre nasu takongkala sana Allah angkat penyakitnya. Ya. Diadu ke kiri, laisalaha min dunillahi kasyifa. Apa ini? Rekam. Ya, apa ya kumakun itu muru mulai ni lobe. Ya apalah si lolona ya lupai baja. Ya diaduknya ke kiri, laisalaha min dunillahi kasyifa. Kalau seperti ini cara memasaknya ibu-ibu, insyaallah siapapun makan masakan kita, insyaallah amanahum, mereka beriman, mereka amanah, dan dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Ini satu ya, sidi ya kumate tomatoe pakasingi sampajatta idi wijuyan. Yang kedua, puraki mas sempajang, luangkan waktu barang 5 menit. 5 momen nek, bacakan 4 surah minimal 1 ayat. 4 surah 1 ayat. 4 surahnya apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 1 ayatnya apa? Ayatul Kursi. Ko tak apalah ayatul Kursi. Pada tak apalah ayatul Kursi, alawan di kursi ndak tatudanya. Bacangi ayatul Kursi. Kenapa mesti dibacakan ayatul Kursi? Angka pataro hadisnya dan Nabi taman qara'a ayatul Kursi dubura kulli salatin lam tato'ahumun naru. Nigi baca ayatul Kursi tungka purana mas sempajang lam tato'ahumun naru, udah dek nanagis say api neraka.
Makanya bapak-bapak ibu sekalian, si seka-seka takubur kimas sempajang yang lain boleh ditinggalkan, bisa dibaca dalam perjalanan. Ayatul kursi jangan sampai lupa. Aja tak lupa baca ayatul kursi. Kau masih kaki baca yolo ayatul kursi napa masuk. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bisa dibaca dalam perjalanan. Ayatul kursi jangan sampai lupa. Kau nak bacanya itu matanna. InsyaAllah tomatuan na pabila itu ipung Allah Ta'ala boleh ripacalaku buruk termasuk api dalam neraka. Ya, bacaan ini kurang. Kasih rumah aku tanah jadi latu rostas, latu. Ya, waktu itu jalan memasa Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Purakana tanete koro. Ya rostas ko mati tine bacaan Fatihah latu roh maka dah latu. Maka dah maniha magiti sangi latu. Maka dah kamari. Ya mana na tamakutana pacapu-capu bicu. Pacapu-capu bicu mana tu masananya makutana isang itu latu pa guru kia guru ko guru ta. Ya to na ya pak guruang. Nasa peleke girisa guru tay kapalek ko guru na. Capu bicu itu melo muat kutana pelek ko guru na kode mata latu ke bacanga ngitau Fatihah mate no jolo bacanga ko Fatihah. Kode na latu lisu ko pe mamapo pa nule nale kurina lampu merah ko polewali. Nasa tidak masuk akal itu makanya jangan pakai dalil akal. Bacanga ini kurang. Sekaligus ini jadi pelajaran Pak aja lalu tamate sangadinna angkaki salewi yewija macam baca Quran. Kalau bisa jadikan penghafal Al-Quran kenapa tidak? Pak Guru yang nata, tapi kudega kesempatan Pak Guru yang nata. Alhamdulillah di Kabupaten Pinrang ini masih banyak kori-koriah. TV koro, TV na Pak Guru ngakianata, tapi isal ngalemo pintar-pintar berterima kasih ya apa riolo tu guru mengaji dek napa ada guru mengaji maku kuai riolo angka mu biasa macera baca dek dengarlah dek riolo biasa macera baca saya kelas 1 SD tahun 91 saya kelas 1 SD saya masuk SD tahun 85, tamat SD tahun 91. Antara 85 sampai 91 ku mengaji. Ya kau tambah siapa laku ulangi, tapi dulu kayak sama cara baca. Ya. Ya rasanya macera baca, igere semanu guruta. Ya, melo kata mengaji, igere semanu guruku. Mele baca saya kuno, igere semanu guruta. Rolo saya kuno ku dene igere semanu macam saya putui. Mele baca Baratun surat Toba igere semanu guruta. Mele baca Subhana igere semanu guruta. Mele baca surah Yasin igere semanu guruta. Mele baca Tabaraka igere semanu guruta. Mele baca Ikra, dene baca Ikra ko dene pakara banue. Pitu malu igere dulu napa kita mengaji. Makanya guru-guru mengaji dulu macumo mana. Wah, sesuki mana apa guru mengaji mah kok kasih rata-rata madoko. Kau guru mengaji kau. Gak guru mengaji kau melo kasapai rumah kau. Jalan di mana pasti saya situ nangis Islam pada tak baru gore macera baca bidah macera baca musyrik agar apa gore guru mengaji nasan pak kemaja 20 bulan talu pula lah terapi tu pula menunggak an rasa ni guru mengaji pintar-pintar lah berterima kasih sesuai dengan keadaan kita agar terjamin di pagalung ustaz salah purko mapasang kisikaru guruna. Iko agama jama pa balutalo ka sira guru naiko. Setiap tanggal muda sira guru naiko. Ko 70 na guru na pa balutalo mana? Oh 70 ra wadi didangkat telo. Sejahtera. Yang ingin saya sampaikan isal senjaleta supaya sejahtera ye. Pada waktu itu kasih iman itu. Ya, perbaiki ya dua he. Pakanjaki dua he. Ya, apa ko boleh merejin-rejin na ko boleh paja-pajana mereji pasilena
guru mengaji na imam. Para kaiwi. Kenapa? Karena bukan jabatan politik. Daripada ku presiden mati wani, wad digisi lebaya. Gubernur mati wani, wad digisi lebaya. Bupati mati wani, wad digisi lebaya. Camat mati, wad digisi lebaya. Kepala desa, lepa na mati, namiga milo seling. Kepala aku mati. Tapi imam, rajipa aja tamaka na mati. Terlambat bawa tambah imangnya masigi si soro-soro mana tahu masa mana masih de kaki pa ini mereka yang di mereka masa mana lo kumirin na masigi mamicu ini sama to makan spekulasi tu watan aku de kaki imang makanya perbaiki kesejahteraannya. Ya kalau mah berasanji pompa-pompa kian pelona aja nanti masilir yang itu di bicu tuh ya mana aja biasa masilir bicu memang pada sedih ku baca ika siapa tuh rumpus sallallahu ala Muhammad mak bici besar bapana kagak di bicu bapana weh. Yang kali ngapa aja sakitnya tuh di sini ya. Nah itu lino ya. Tapi akhirat yoli Pak Imam baca buramoro kira-kira ilurang alpar tabi Pak Imam. Biasa ke mati liti di bawah di nengka teh ya agak paling biasa jam buka ya paling Honda Riolo kalasona ba denoni ya rose saya mau ni mana kong kelalo paruka-ruka nala deh cuma lolo mana mongi mata ya kota runtuto di ima pamese ke paposuang igande bosi-bosi honri de to nagagas tangkekin na timang pakutoni jene o bosi-bosi timakan ni Pak Imam mabela mo paga rumput melayon de baca mabela mo paga micawe ini wa padahal 3 kilo la ilaha illallah latu koryon rema baca ay degaga dipurna selir na pulay ya lesi doko ang kalisa na manu kotena ulun na pandina melo silisu tade lalo si sandolana oh degaga maka lengkaplah penderitaannya penganiayaan persoalan akhirat ini lo doang kisah lama roh tuh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah 10 kita lanjut sedikit ya kau mati tomatoy pakasingi sampai jatah. Yang kedua ya bacaan kurang minimal 5 menit kupura kimas sepanjang. Yang ketiga sering-seringlah ziarahi kuburannya. Ziarah kubur itu sunnahnya Senin sore, Kamis sore, Jumat pagi sebelum jam 9. Saya mau mencontoh Rasulullah Ustaz, boleh. Rasulullah kapan ziarah kuburnya? Nanti setelah sholat tengah malam. Kata siaga, nulle kira-kira si tengah ada telu subuh. Jadi kong kamelo pada Nabi talau ni masyarakat kubur si tengah ada telu subuh. Komelo ada pada Nabi tah. Ya bapak-bapak ibu yang sudah pernah ke tanah suci atau itu kuburan di belakangnya Madinah Masjid Nabawi. Kuburan Baki. Warapi masuk aja sunnah tengah bandi Nabi tanpa masuk tu. Ya. Jadi kalau ada yang mencontoh ya silakan si tengah natalusu. Ya. Pergi ziarah kubur ibu-ibu tolong tutup aurat, jilbab ki. Degaga jilbab, bos sempajang. Degaga bos sempajang dulu perempuan dulu pakai sarung. Lipat na pakai na sampo-sampo nguluna. Degaga bawa sempaja, degaga jilbata, degaga lipata, saparraka sorro etala. Degaga saparraka sorro bija sembing sisang, masa buka aurat sampai di kubur. Sampai di kuburan upayakan beri salam ke semua yang berkubur di situ. Assalamualaikum ya ahlal kubur minimal atau darah kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya.
Dewa apalah ustaz karbani assalamualaikum ya alal kubur. Kade apalah karbani assalamualaikum. Meloki malampe ustaz tapi deki apalah itu cara lain angka. Ondo ni tatong koro. Ya nang katolo masyarakat kubur na baca assalamualaikum ya alal kubur darah kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun akadani opuang ya makuturo na baca gitu. Kopi paste ni dah. Jadi jemaah yang ada di melo makan dapasah. Masuk area pekuburan jangan injak kuburannya orang. Masuk area pekuburan jangan duduki kuburannya orang. Biasa apa kalau malam mak tomat makanya tu dan aku malah nalasba ki buru na tahu maka ada kegunaan kurang ajar apa ya setan asba itu bos sengaja menginjak kuburannya orang, sengaja duduki kuburannya orang, nanti di hari kemudian diinjakkan di bara api, didudukkan di bara api. Tuh ya, jadi kalau bisa tak usahlah ya. Masuk area pekuburan buka alas kaki, buka alas kaki. Sunnahnya buka alas kaki, ko mapacingi ibu. Kalau dikhawatirkan kaki terluka karena banyak pecahan tehen atau banyak batu-batuan, boleh pakai alas kaki. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, angka main renala putumate selesaikan dulu baru bagi hartanya. Nigi mate na masalah inran nade gaga pada mondrin ng pajaran ni, maka dia diikat dari tali api neraka kemudian dicambuk terus menerus gang kalepan na inran na magala maci arisang pura mendari sana ini gaga muba baca laku buru tu selesaikan dulu utangnya baru harta yang disisa itulah pakasingin de bagena aja tamasasa gara-gara warampara na salito motoy ni ka makasih bagay ko mati mana nito motoy dito na masila surang ko badit tumi mo maaf aja na tamatte toga ngaye ya ko manito mi aja na pasanir na masila surang bagay melotogi kiru bagay na melotogi siya su bagay na elelona. Kenapa saya katakan begini, sering masuk di kantor kami yang begini-begini nih ya. Sering masuk di kantor urusan agama, na susah ini Pak Desa, na susah ini Pak Lurah, sampai di kecamatan na susah mana ya, makara-kara nih roh padahal iya na pakai makara-kara capu manam betul iya roh agak na pakai makara-kara pagkasigi bagina menjadi pelajaran buat kita juga ini yang banyak hartanya sebelum mati ki pagkasigi memang di bagina na pagi mati lima na tapatudan nih na matuana deku melo ko pole matematikku na masasap kay mon ritudan na iko 50 hekto galong ala sertifikat na tahu sogi kelas iko pagimpak tawa mo na ala to ni 50 hekto pagimpang ala sertifikat iko na makunray ko ala bola tawa mo na 24 tingka ala to ni sertifikat tahu sogi ayas tahu sogi iko oto tawa mo na 2 losi oto lebih kabin 2 losi oh ring ala na iko na na ako tilima pagkere-kere ala to di tawa mo na iko talo sa peda lolong yang talo sa beda di kabaratan nih suruh ko mapakere-kere ya pura mana yi bage-bage warang parangnya na angka mapakere-kere boleh hukumnya diambil kembali sita ini negeri bisa angka kalau mapisari nabi ya Rasulullah pura ka nawere ka Roma mo kupata purware nanale pemang maka nabi tamagi nanale pe man samace ye kuya upakere-kere ni maka de nabi ta anta wa maluka li abika sesungguhnya engkau dengan harta itu adalah miliknya bapakmu jadi komelo nala-nala sih ya jadi itu dia naik miliknya orang tua mah biasa ka maka dah begitu dimilikinya itu anak dari orang tua
ya kongka atau matua papelo lada nangka waktu na melo mapelo na digagadina na liya pelo sa pabawan ni anak ta kami na mapakire-kerenge patame pagadayang aja buta musi pesan nila koro o melo pagadaya terima awak kada pagadaya ikut lagi ambo na dia mulai matur anak mo palagi di ko hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menutup pertemuan kita pada kesempatan ini. Maka dewe alena tumatot takasi almarhum senantiasa menunggu kiriman pahala dari kita yang masih hidup ini. Payatu tomatoai sininna tomatewe koilo doang minimal 2 rupa perilo doang. Namorosidi ilawiri pungalatala sinin na decenna na tarimay pungalatala. Apa mo mega decenna kude na tarimay pungalatala sila datoy salama. Yang kedua ilawiri pungalatala barakwam mangisinin na dosa atasalan na dalam pengemanang pungalatala. Mo mega decenna ko mega tuy dosana sila datoy salama. Makanya ini 2 kita mintakan kepada orang yang mati. Dan kesimpulan yang kedua, pada milumana kita mati, apa yang dialami oleh orang tua kita ini semuanya pasti akan kita alami. Tanya diri masing-masing, agak tapas sedia ngeleta melo akhirat. Tanya di kesampajata kode pa nama kanya sampajata pakasingi Nabi tapurna pau kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Sininna ummaku tamamana ngilalanda suruga sangadinna ummaku de namelo. Kasahaba makutana may ya'ba ya Rasulullah. Kaga ummamu de namelo tama suruga isuruna Allah taala. Maka de nabita man ata'ani fa dakhala jannah. Nigi macuri ka yana tu ummaku tama suruga tu. Waman asani faqad aba. Dan siapa yang mendurhakaiku, maka itulah umatku yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Nabi ta mas sempajan 5 waktu, mesti umatna mas sempajan 5 waktu toba. Ko Nabi ta mas sempajan 5 waktu, nangka umatna mas sempajan 3 pa waktu. Yana tu umat de namiro ta surga. Nabi ta mas sempajan 5 waktu, kongka umatna sisa misi minggu. Yana tu umatna Nabi ta tu de namiro ta surga. Nabi tak kora malangi tu 5 subuh, kongka umat na man subuh, kora malangi, yana tu umat na de na melot tama suruga yatu. Silengat tu man subuh na man subuh. Nabi ta mapesusak ke, ya ko angka umat na mapiara seke, pada tu sakka seke, okina, bacana milay. Yana tu umat na Nabi tadi na melong tamil na suruh pamasina pengalatan. Saya kira inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan alina tu malabita almarhum sinin naro amal-amal di Cina na tarima lampui pungala ta'ala na palicu-licu tu makuto paro sinin na dosa tasalanna tanda bodo na dampangangi pungala ta'ala na pancaji wikuritu kiburu na raudatun miryadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.